praegu joogininna tõmbanud selle peale. Kui te ei oleks küsinud, kes sealt tuleb või niimoodi? Mina ootan, et Tiina tuleb, sellepärast ma ei valvan. Aga võt, see koer on, kellel on pala, ta rohkem ei taha. Võt, ta ikkagi eelmised radad jooksis, no normaalselt. No vaata, minu koerad teevad samamoodi palavaga, lihtsalt kõnnivad. Ei ole mõtet kiusata. Auts! Ну, все, оно видно, что собачка устала, все уже. Трудим это, да? Ну, видишь, не для всех. Некоторые спокойно, а некоторым это тяжело. Это все-таки по собачке надо смотреть. Ой, ой, не проспать.